Nukitakangi tomba kudia tukiotana na weke na kumendia Nteto cheto burani ndi mantu direte ageta na mbere kinyake mantu yegi siasa na yange katomba ende mbere ye yara tukirete orito Nteto hii. Rais Ruto kwa kirwaria rokiro mwanya kuwa nono kirianga bana kawira atari togitine kionga bana. Munini wa Rais Rigathi Gachagua gutirimana na bunge ba Meru kenda kwa riantaira cha kureta ngotenero kaunti neu. Atumiria kumaruirero rera kurianga bana kawira kuingia wira nebo kigina kia World Fund ke milioni yana oandi. Na kirema katika 2022 tuwategera rendikirie ido bia kubwido na utaalamu nibyo GMO. Mweneto madidi oro Weru areni Maureen komena nigeto PHINEAS IMAANA tuwede tukiotana ya mwanka mdiano tikediro kiolo anyuma Nteto kwena kinyakalono. Sugambirani ati Rais Ndaitari William Samoei Ruto na reiterwaria rokurito gitine kwa ngabana wa kaunti ya Meru kawira mwangaza kiaria kirwaro kero mwanyene ndio tukobokere rwari Ruto awitene diretini ndia tedira kia kawira atikedira kirito waitene nontuni mweni kiri itiki kiongabana. Mutongeria wa Nthiguru William Ruto na ithurite Nteto ati niwe wonokerie ngavana kawira mwangaza nyuma yawe kweberwa gitini ni MCS bambunge ya kaunti yu. Na tukakuita jina, tukakuita marete. Akiariria andiki ba Nteto kirirwaria rwemo kwemwe na bogaruni ya Rais Utuko Bwegoro, Rais Ruto ugite ati na gutetheria mangavana uria kumba. And that's why I am there. You're micromanaging. I will no. We will support all our governors. Some of them are making the right decision. Some of them are not. We just managed to do something about Meru. Rais ariuga bamwe ba mangavana batikumbana na ngugiji ndi agatigera thirikari yawe ni kubateithia uria kumbikana akiuga ati kinyangavana kawira ati no menyoba kungana gutongeria kaunti yu ya Meru. Because the governor does not have so much experience in managing. So you need to manage that. So we have to help. Mr. President, I am. Na nkoroki kwithura Nteto chiege muchemanyo na abunge ba kaunti yu jiretete na mbere Utuko Bwegoro jitongeretwe ni munini wawe Rigathi Gachagua. In fact, as I talk to you now, there is a conversation with Meru leaders which my deputy is going on with to make sure that we support them politically. Ntukwere mbunge ya seneti yetire gikaro kya mwanya kwariria kweberwa gitene kwa ngavana ojo ni MCS ba Meru. Ngavana kawira mwangaza ni bonerwe na kuringwa mbicha na minister wa urimi Mithikari Ntori na gutiga byuria bibinge kire akariba kaunti yu. Bainge ba akariba kaunti je bakiuga nandi ni kwari na njera ya Ntori kire kuonekwa kwa kawira ni mbunge ya seneti. Hata nimeshangaa watu wakishangaa wale wengine walikuwa wanasema wameona ngavana wa Meru ofisi yangu jana. Kwani makosa ngavana kutembelea waziri iko nini? Kuna makosa? Sasa ngavana kufika kwa ofisi jana. Shilingi milioni 300 ya ile ya mambo ya eradication ya mambo ya locust. Tumeweka kindole. Kirigi karo kiu kia ngavana kawira na minister Ntori kiragi akarite nkuruki ya ithari mwe. Minister Ntori kiri mutandao joejo Facebook andikire na kuga ati gigukarige karo gya kwariria ura ministry yawe ikaditaniria ngugi na kaunti ya Meru ukirikano ntuko inka inyumene minister ojo netete mangavana bonde kwariria ntububu no indi ngavana kawira atakinya muchemanyo ne jo kana kinyatumana. This is the beginning of a new era that you will see the issue of food security in this country a thing of the past. Ntariki nya mweri muthiru riria Rais ari marombene kaunti ya Embu ngavana kawira na muririe gutonyera na kugeria kuthiria nkucheni iria ciario kaunti yu gatigati kawe na MCS no indi Rais atagwetere ntububu kirirwaria rawe na Antoni yawe munini wa ugati na kubanga gikaro ge kwariria kaunti yu. Biblia inasema blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Na kwa sababu sisi si watoto wa mashetani, sisi ni watoto wa Mungu.
Ni ombi langu Mungu atujalie na amuguze Mheshimiwa Rais wetu atumike kuleta amani Meru County. Katika kaunti yetu ya Meru tumekuomba kama viongozi, hatutaki shida katika Mount Kenya East. Ile shida kidogo iko Meru. Meru ni kaunti yetu ya maana sana, na hao wa Meru wanatupenda na tunawapenda, na rais na mimi hatuwezi kubalia Meru kuwe na shida tukose kukupata maendeleo. Kwa hivyo hivi karibuni rais amekubali, tutaita governor, senator, MCAs, MPs, tukae chini tutengeneze amani katika kaunti ya Meru. Umburi bobo bwa rais bwegoro na ndibu kete biuria kaire iguru regio tongeria bwa gavana Kawira na are muteteri wa Kyoto Salesio mutumathuranira ambiritie Nteto akiuga ati ari no gwa komba Meru na ndiga twa kwatha wa kuma garune ya rais. Kioni interpretation ikuonania Meru itwe to prepared for the next 5 years tukatha kwa kuma State House kana Karen ti governor na most likely to prepared kutho twina thirikari jera tuone Nairobi iria getwa na Meru Metropolitan Services. Mutongedi wa baraba ingi mbungeni ya Meru Mawira Kadi akiaria goro na araugire ati kinya kethira ni bakwathikira wa muribu wa mbunge ya Senate kuonokia gavana Kawira bategwitikaniria nabu no indi auga na ndi bari tayari kwithira bagitirimana na kwariria ngwataniro. MCs ba Meru tutegirwe twanganirwa nuntu itonerereka kuri na kwenderera bata itogire tukanenkere shima verdict na governor wa Meru Senate ne arule that manjonja to mustangite najo guti unto barona buke kinya ulito bwa kweberia governor gitene na batu tukugisa sawa nuntu we mutongeria no mwanka do na room ya gutikiria mpumi chionde biuria nande nikethira gutonyera kwa rais kuonokia gavana Kawira na gikaro kia bunge na munini wa rais Giotuko Bwegoro gikareta thiri kaunti ya Meru. Kinge nikethira MCS bagatiga gwetia kigina kia ward fund kiria nikio kaumoka mateta na nkuchenio gatigati kao na gavana Kawira na kuoria kinande kia bandu mapambano. Kia muthia nikethira mbunge ya Senate rino tia thibwayo kana kaba kwirigira kwerekithiru auditing ngugibwao kuma kirigaru ya rais untuburia rais Ruto areganaga na bukiri wathani bwa rais Uhuru Kenyatta. Masindumba, Ntetone, Weru TV. Mkeni Mungu awabariki katika jina la Yesu. Na Nteto wedurani ni Martin Gichunge Wandula. Na angina kuni ati wabobo ikarikanu wa munini wa Ruto Rigathi Gachagua na chamanitie na bunge bakuma kaunti ni ya Meru wabobo yeti urikone kiete roatu kwa rotungiria kaunti neu. Itumi kimwe kia mchamaniyo yo kire kureta ngotaniro Rigathi ya muna bunge banende ibethiriti baitara kia kana bakiara kia mitaratara mwanya ya utethiri kureta Meru kureta dhiri hande ni ya Meru. Boniface Mongera na chio. Ntuko egoro kuma thaa 12 ciogoro abunge 11 bakuma rutero Meru na seneta Kathuri Murungi braithire muchemuni na munio rais Rigathi Gachagua ndakwawe Karen aja Nairobi ne muchemani jojo jura thire mathani jithano cio tuko ibarari mantu kathumba jokonya kaunti Meru inde bomwe pora jukire mathaja mainge indwa ire cithirito cirio katikati ka gavana Kara Mwangaza na MCs babunge kaunti Meru. Mwako ethiri muchemano jura ijo izo na kurekani batithira bakithura kulingana jira turale turikanya Nteto jate bagabagitwe ni ate bwa mbere buru mongana jo munejo abunge ibarone wikithira kwao na benda kumenya gitumi kiongwa nikithirikare Kenya gukurukira rais William Samoei Ruto batonyere na kumunokia gavana Kara Mwangaza kire bunge Senate kiume kithiru monini wa rais Rigathi Gachagua bashokeria na rabere aboneri bobwega bae gavana Kara Mwangaza kanyaga twiri na kairi kurari mapema mono arababangite kwithirwe mwita kumukalithia nthirwe na MC na kwithirwe chira na kuthira ndoira benacio. Nteto je kumunokia gavana Kara Mwangaza niracokire kirole na yumerua rais William Samoei Ruto kirigikaro na ndekiba Nteto garone ntuko egoro tuko. We will support all our governors. Some of them are making the right decision. Some of them are not. We just managed to, do something about Meru. In fact, as I talk to you now, there is a conversation with Meru leaders, which my deputy is going on with, to make sure that we support them politically, because the governor does not have
so much experience in managing So you need to manage that. Bonge ondene mushemani juju omubunge onde narethirwa akiari na kwithirwa gitamoni jawi na kwithirwa akiona kwina thina ndene kontemero arengerekano ya jamu moja thireshumire na wingi kulingana kanyoni Nteto abunge ibare dipiri Gachagua gavana Kara Mwangaza tithero kibeshimira batere nethero bachikura atithero akibathikeria na inyankoroki nethero tolide mirandi we okolea na mbeca cia kontemero muthiene jo mushemani jukurere mushemani jonge jukethro jikwa ntukwa Jumatatu ekimeketwe itete RMCs bonde babunge kontemero amwa speaker gikundi kia bunge mwa seneta na dipiri Gachagua bakethro betrimana kaire oaja kwawe wona jo MCs jo adira ntukwa Jumatatu jonge na gavana jukethro jogikwa are rais muninyo we abunge amona MCs bonde babunge kontemero bakethro betrimana na kwaria mkulingana kanyoni Nteto na ratiro na gavana batimana MCs bakethro bakiandikanira kirikaniro ara bakethro bechinanira jera gavana konda bedro bedithia na jera MCs bakonda gavana edro edithia nke reporter Ntoshoro TV kumaja kingina ngine kisoke Nairobi mbita Boniface Mongera ngina kuna temureri kioto kio mwingia county ni Meru na ore kinyaura kia kitikio seneta Meru Salesi durana na reitio tungeria obo Meru akiria Salesi na ugete no kwa nende county no etongero kuma garu ni Raiza kiuga bobo maneti na megambo ira Rais Ruto arombete kwidira aikakia tukobokire ruari mutukikare na kulegedia nyuma ya mutongeria wa mugongo Dr. William Ruto egoro kumbura kiuthi na kuganewe watonyerere gategate konokia ngavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza atekeberwe gitire ni seneti kidithuranira Saresura ni muteteri wa kiondo kia mwingi tokerie president wetu William Ruto nkatho ni untu egoro nawe naratumburire kiuthi nauga ibo batetheria Kawira atika impeached seneti bamuchokia na nkatho ingi kaire ni untu bwa gutumburira ya kwamba bongo ibonete Kawira ni incompetent atio mbangugi na bariuga ibakwenda kuromba kweja kumutethia kurita ngugi kio ni interpretation ikuonania Meru itwetho twi prepared for the next 5 years tukathagwa kuma State House kana Karen ti governor na most likely twetho twi prepared kutho twina thirikari jera tuone Nairobi iria getwa na Meru Metropolitan Services jeshi jiomba kuja gutwatha ukuru kikira thuranira ugite na ndura bategirite mantu bari ono tongire bamukatheru to buthingatite makinya jegitare kanu president wetu watega makinya jaga jonthi okinya tuchokete gitare kanu ara gwatuikaga president no ugaga bwara agwitania nawe ukero maisha mbaya siasa mbaya maisha mazuri siasa mzuri au ni onkuona tuchokete gitenere kanu na te gitare ketho ri thongi muno rio tongeria rwa kimabavu antogotwika rule of law egutumirwa murito mo muthongi muno wa Moi no gataga Moi me atumaira muno choreti sheria na thai ibu na nde utumira na ndekareka githakara mutongerio wonde ashumirite gucongwataniro kethirega chokanira ja kaunti ya Meru gategate gatongeria ugambi bwathuranira Saresu ni bubu ngwataniro tukuthura ngwataniro lakini ngwataniro itebati kwithirwo ina antu bakwiringa kivara antu bakwaga bange na gintu kiria nkaromba ni ngwataniro ikithithua tigo tuika MCAs baka sidelined ni untu ndwerera ario ni katigati ka governor na MCAs ende gwatuika riu iseneta na MP betete guchwangataniro na governor batigete MCA kioni ute ngwataniro jeu eu already ndwerio ya kuonania MCA utengo gibena yo kire thirikari rere okorirwe MCA ibo bati okurukia budget ibo bati okurukia plan cionde ira gavana kathithia nonga MPs bau na senator batwire nibo bakaba kurukairia mama into bire bionde akenda kurukirwa so role ya senator ya MCAs itebati ku undermine MCA ibaye heshima yao baritengo yao babati kurita magicigo mbunge kia South Imenti nke reporter Nteto cia Weru rekwaritwo ni Mutugi Kare
Atumiria kumaruire rwarere baugite ni baniri ni tuare senere guchokia ngabana kawira meru tangabana kaiteno kaune ndibelirite bakyura ngabana kuingia mawira ne redrite aikaira meru kaitaka campaign arabolo tete kinyamantu yegie kigina kya Wadford na kuwa kaitene ka campaign Bishop Mwangaza nedrite nindi akiana wira nebo milioni ya narimo wandi ya Wadford bejira nindi bamuritie edire akiana mwere kirigya na kulikibia. Hallelujah, Yesu. Hallelujah. Hallelujah, Yesu. Hallelujah. Baune athenjere ba Murungu kuma tunisene mwanya wa ndini ya rwere rwarera gisoneke buri na arabasumirite na gwika gikaro na ndikiba Nteto kanisene ndi time ruire na kuga bone baguteya uge bwa seneti na kubugwata mbaru iguru ryayo gucokia kawira Mwangaza ari ngavana wa Meru. Tuko hapa nikiwa patron wa pastors wa Ruire, Rwarera na Mitonto, nikiwa kama patron, na kwa sababu ya wachungaji, kwa niaba ya wachungaji wa Ruire, Rwarera na Mitonto, sisi tunasema kama bile seneti iliona ni vizuri ngabana mama aendelee na kazi. Sisi tuko na amani mama kama ngabana wa Meru akiendelea kuwa kama ngabana. Hatuna taswisi na hatuna kitu ya kusema ya kwamba tuko na sinda na ngabana akiwa mama. Ito gwĩtĩkanĩria nĩ twala senate ĩrĩa baugire ati kawira Mwangaza na acoke Meru atũritĩre ngũgĩ. Tũtũrĩ athĩnjĩri ba area ĩngĩ ito kũgwatanĩra na nto bau. Na ito kũria Meru bonthe baigĩke ngavana ikenda komba gwitara Meru bonthe ngũgĩ na ito kũromba atongeria bonthe ba Meru pia bamũgwate njara. Ne ara atungatiri baba baugite kwina gitumi gikinene kia ngavana kawira Mwangaza gucwa ntaira ya mbui na gwika gikaro na MCs bambunge ya kaunti ya Meru nikenda kwaraniria na kubanga uriti ngugi jontu mirandi mwanya kaitete na mbere kurita jontu bampathu ciao. Ngavana nwe nagwatithania antu ba Meru bonthe abete bonthe atongeria bonthe kuma MPs, senator, MCAs aite MCAs is the 9+1 plus MPs 9 na senator, na ikiwezekana wasikizane na waanzie kazi, maana ngabana peke yake awezi akaendeza Meru. Kuruki ni baugite ana baba ingi mature ne bena ciari bainyerikite anene ba kiromba ngavana kawira Mwangaza kubasiumire na mpwini kenda bakagwata mbasari cia kuthoma. Kuruki bakimuria kwita na mbere kuingia mawira ne mwanya jara ekira kari gitara campaign. Mbasari haijapeanwa na kuna watoto ambao watakaa nyumbani maana hakuna pesa. So tunaomba ngabana akiresume on duty hizo pesa ipeanwe watoto waendelee. Na ambaye sari ichie jano gutena upendeleo. Ni chie wantu bonde ikae wantu baka ikenine ni ewe bwega ora itwire kwejanwa na itugwitikia maka yo ikongerwa. Nontu kinya kaunti yetu ni kuongerwa mbeca. Kwenda kwe manifesto ngavana waritete urera Meru kathithia no ugito kaejana wonde milioni fulani twenda ugwatanira na tongeria bu nikendo twitera ngugi na twina imani itwije ugaitanira ngugi ugatwitera ngugi kwe manto to promisere ro diuruka naja nonto munya na ejanaga milioni 25 na kiraito na ejanaga milioni 20 na ago to promisere atere ukaejana milioni 100 o what toriuga ate mugambo jo ugire munene wetu mami wetu nenkanira milioni 100 na wanekana milioni 100 nditekia ruire rugakura muno. Ki reportera Weru TV kuma ruire gisoneke buri mbeta mawira kerigia. Wankira nendi anto badatu ni batete oturo bo kumania na murimo yorishibaka na kolera Meru boni kuringana na bisa wa county rogo dingati ya mantu yegi murimo yoru na tarete makarika ya yedin kete kuingia rawandi ya mwadhi raire gembe tungirete ya ke makarika ya wankira nendi anto mirongo na banana wama michibitari kumania na murimo ya kolera mutukikare kato enderoi.
murimo jwa kolera no juitite na mbere kwa mpanga ja kaunti ya Meru na tukimurika riboti ya makarika ya gukinyira ntariki nya mweri jwa mbere mwanka juju gukinyira thaa 12 ciogoro kuma kiri murungamiri mugwatiri wa rwanyurwa gutegera mirimo ja kaunti ya Meru kia mbere gya kumenya baraba mama cibitare bamutumuko muthiru na mutumuko jo thai ni aje 58 na wikinyira thaa 12 ciogoro igoro rungu rwa mathaa 24 barabara gwatikene na murimo jo ni aje 6 na baraba mama cibitare kumana na mpithukiro ya thai ya murimo jo ni aje 48 na barabara keretwe kumana na mutumuko jo thai ni antu 34 aria bakiringanirwa bonthe ba mutumuko jo kabere na thai bonthe barabara keretwe ni 45 na kiria je baraba tete oturobo kumana na mpithukiro ya thai ya murimo jo jwa korera ni antu 3 aria thuganirwa baraba ombikana kwithira bari na murimo jo bari antu 66 na kiri mutumuko jwa thai athuganirwa ba murimo jo jwa korera ni antu 50 na ikinyire goro thaa 12 ciogoro rungu rwa mathaa 24 athuganirwa ba murimo jo barari 8 na bithimi biria bithithikite kenda kuonania mpumiji ni ithimi 36 na biria bionekene biri na murimo jo jwa korera kiri mpithukiro ya thai ni ithimi 8 na ithimi bibi kiringanirwa kuma kiri mpithukiro nthiru na mpithukiro ya thai biria bionene murimo jwa korera ni ithimi 13 na biria bitina murimo jwa korera ni ithimi 17 na bio biria bitreita mpumi ni ithimi 9 tukija sothimenti ni kuonekene kuri na karikari mura murimo jo jwa korera imenti centro kuri na makarika jathatu no thimenti karikari mwe igembe no thi makarika 7 na kiri igembe centro itakujire karika kinyari mweru ikarikara kuma mirige negembe no thirarire antariki 15 mweri jwe 12 mwankene jwa 2022 ne karikari uri umene na mpumi jirida chathimi na ijire ingire shari cia thuganirwa aria mutumuko yojo kuthuganirwa jumite Garissa gukurukira mtumo wanja kuma mirige neu ne thuganirwa ringire akujirirwa cibitari ya Nyambene subcounty ntariki 30 Disemba inde kirikana muthuganirwa atere oturobo wentariki 24 mweri jwa Disemba mwankene jwa 2022 na umite mirigene ya mukururu egembe centro ne kimenyekana mirigene uguti ntuku kinye mwete na mpumi njeru cia murimo jo jwa korera na Nteto kiathurana makarika ja murimo jo jwa korera kirio wandi ya mwathiri na makarika 24 akiongo eri na makarika 18 na thuna yo eri na makarika jathatu antu amboi makarika jathatu ntunene karika rimwe na kangiete karika rimwe Nkiripotera Nteto cia Weru riakwa rietwa ni Mutugi Kare no ni kumira kinda tuna Mutugi Kare tukatukiona akanya kakunoka ende nchokerete urenge na Nteto ingi PHINEAS Cooperative Limited, watengenezaji na wauzaji wa unga kama vile Afya Plus na unga wajibu. Tunachukua fursa hii kukushukuru wewe mteja mpendwa kwa ushirikiano mwema mwaka mzima wa 2022. PHINEAS, tunakutakia Christmas njema na mwaka mpya wa fanaka. Katika msimu huu wa Krismasi, ugali si unga tu, bali ni unga wa Afya Plus. Afya yetu, utajiri wetu.
Nogo chwa sukuru ya Kinande rinokaria na ntwa maririte akuthomera ukangaika kairi Islands Academy Timao Tulimiru Nandi ni sukuru iri na rekondi ya miaka 20 nere ri mutaratarene jo mweru jo kithomo jo CBC turi nyuma ya Toto petrol station mita inkai barabara ne kwerekera obistina chendisi ya Meru. Acha Islands Academy turi na arimu ba kithomo kieguru utaramu umenyeria na bairitanirite gutigira mwana akwanjorwa kithomone michetho ona talanta wetu ni gukindira na kwa mwana kanya kawe kiumbe ugimba bwa mwana ukaria bwawe ona kinyambasi nuntubo kamati ni tulikithitie ujukania wa preschool mwanka grade 5 mwaka jwa ngirigere na 23 wikithia kanya ni bwitite na mbere ni ntubo wa Nteto nkuruki ringa namba 0791 200 067 kana 0720 530 091. Welcome to Highlands Academy, where a better future for our children starts. Hello my friend. Hello Mdosi. Yongo umesha mpesa? Nafanya shopping kwa muda wote tukutane hapo kwa nyumba. Mdosi. Hii ni nyumba yangu ama ni nyumba ya nani ndugu yangu? Hii ni nyumba yako bwana. This is a surprise. Hizi vitu umepanda ndege ukakuja, umeenda unilondi ama umetoa wapi? Hizi vitu hawezi ukapata na hawa ndugu zangu. Acha nikuambie Mdosi. Ukistaajabu ya Musa, utayaona ya Jackmart Electronics. Ndio mimi ni I salute. Orain tobia tora bia kubyo tumira nyumbana kinyebyo tumira nguene. TV, ufa, ombieta, speaker, microphone, fridge, battery, solar, generator, mixer, blender, guitar na intobinge beyond bia electronics kumaki Jackmart Electronics. Likane toenda se kinyangasi, baiskeli na kinyametha ira setoa coffee table. Hii TV ni unanga kwa TV. Hii unapata tu hapa Jackmart Electronics mzee. Torima wa Kasiongo, Oreshe Kinain, opposite Bread Fashions. Jackmart Electronics utebio wenda biura. It's game on. Kids now have more time for all their besties. Does this mean Bumblebee is coming to live with us? This Christmas, we're gifting you more cool channels to watch. Save Kids, Jim Jam, Da Vinci Kids, Baby TVs, CBBS, Toonami, Nickelodeon, and more. Recharge your subscription and get upgraded to the next higher bouquet for 15 days to access fun shows and movies on amazing channels. To put the happy in the holidays. Celebrate the season with all your faves. Recharge today and get upgraded. Feliz Navidad, hijos. This is the best Christmas ever. Star Times. Enjoy digital life. Karibuni sana, karibuni. Niwauzie? Ugali matumbo batia mimi. Ugali matumbo! Na wewe? Nipe wali maragwe. Wali? Wewe, mchele madando hapo. Na nilikuwa nataka kaomena na kadoma. Customer, usijali chakula yako tutakutengenezea kwa dili yako tu. Maisha yako, mapendeleo yako. Tunukiwa na Safaricom. Chagua bei yako ya kupigia simu au data. Piga *444# au utembelee My Safaricom app upate deal poa ya kupiga simu. Uongee zaidi au ubrowse zaidi. Nataka chapati na crips. Mala sausage. Nataka ugali na Right, na tuchokera ni ati mwaka muthiru ni yonekete kwinyilia baingi bantu muno kinya kumane na mpange mpara ntubone ndi batumire thirikari ambiria kuria ntaira cia kurwa na untubona kumira unende bethira bakende kitheke kuretwa ndeni andigura Kenya kwirio bire bibudetwe na utaalamu na ichonko genetically modified organisms kana GMO ntubethirite bukireta andu aria kathomba pamobakiwa ta untubomba na bangi kuriana na bwando ni katenya. 1 na utoni nkuruki. I, Governmental, 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 1 na utoni nkuruki. I,
William Samoei Ruto. Nyuma ya Rais William Ruto kunyuma Mauriti Ngugi ta rais wa ndene ya Kenya gutajinira kwa watho bwa kuingila kuletwa kwa into bia GMO ila muna mpempe ya leme amendekithia mambere kuma kimea misemanio ya kanja mawaziri. Itagari lile gitajanagiria watho bula bwa bwikire ni thirikari ya ukabele ya Rais Uhuru Kenyatta mwaka wa 2019. Watho bula bado bwa bwikire kilole ni thirikari ya ukabele ya Rais Mwai Kibaki mwaka wa 2012. Itagari lile kanjo ya mawaziri ya Rais William Ruto nilethirole kimenelwa na inyanene ni antu na ikundi mwanya. Kulinga na bwetagari lile ale kwiga Kenya baingo gwatini bonene bwa thina jogima bwa mwili na Kenya baingi kile miaka ejite baomba kwithira thina nene ya mirimo ta kansa. Sisi kama watumiaji bidhaa tungependa tuwe na bidhaa ambazo ni bora kwa market, bidhaa ambazo ni bora kwa afya yetu. Lakini kutoa ban kwa GMO inamaanisha kwamba sisi kama watumiaji bidhaa tunakuwa exposed to products that have been produced by use of chemicals, pesticides ambazo si bora kwetu sisi kama watumiaji bidhaa. This was a decision that was made without consulting consumers. Yes. And it's very wrong because this is been captured in our constitution, and this is the same constitution that we swore to uphold and protect just days ago. Yes. So the president hafanyi kitu ya halali ama ya kusaidia sisi watumiaji bidhaa. We consider the decision to lift the ban on GMO foods and their importation a betrayal of our country. On this, the Ruto administration is not working for Kenya. He's being a puppet, working for the foreign nations and their multinationals against our interests as a nation. Wakenya nataka niwaeleze hivi. Wanasayansi kutoka nchi ya Ufaransa na nchi zingine walifanya utafiti na wakaona ya kwamba hii mahindi haifai. Ya pili, hii chakula ya GMO huwa na madhara katika mazingira, na nataka kuhakikishia ya kwamba mbegu ya GMO huwezi lipanda tena, ikimea ikiisha imeisha. Itotegere mantu ja bwega na tukagea na witho twina science baba inge mono nao Kenya antu bathomete jabange ngthugurune bakarande bategera mantu jau bakona ketha mantu ya yomba gututhukia kana yatumba gututhukia amuno gukwibalabali na maoni mwanya na bagwataga mbaru itagari lile kulinga na bwetagari lile aliyeganira gutethiri corona mpara ile anyelitia Kenya baingi. Ile wakati wote tunapata aid miaka hiyo yote miaka 10 ama 20, nani alikuwa anajua ile aid tulikuwa tunaletewa kama ni GMO ama sio GMO? So we don't know about it. Pati tulunga mno itagondo kwingi na kwithira kwenda kumenya iture ya GMO iture ya GMO ginya Kenya iture ya GMO no ndo kwona mere mpembira itawa corn ira nyingi cia chithira chi GMO products kanigeza chi BT cotton chi na bacteria tukwira ni akurigiria mantu yo nende tuntu buthuku kwithira twina GMO lakini katubuli kwithira twina capacity ya kuanalyze tukuona GMO ira tuikuo yamba kuthuru antu kana itumba kuthuru antu yamba kuthuru mazingira yetu kana itumba kuthuru mazingira. Hiyo ni science tukuria na betu bathome saidi nikenda bakomba kuelewa kenda batwira mantu ira katika intobia bikweya kithebya mbo tutebya lakini GMO cio ci advantage nontu kithani kuniya warithifu bara bwithira bwe kimerene ri ukura kimeri kiomba guchi express waya na iko mwidio bila tukwenda na njirenja. Mweri wa 10 waziri wa wendia Moses Kuria ni umiri na kuelithia thirikari ili harakati ya kugura mpempe jia GMO. Kuria akigwetaga tino yarikire harakati ya thirikari kurwa na wagibu wa irio thina ile endelete kwinyiria ndino yumanite na wagibu wa mbura. Amwe na kuelithio Kuria ni athire na mbere na kugweta ati kwina njira nyingi antu bomba kwena jio ete GMO na kogu kiuti gitumi kiiganu kia kuingira thirikari ile gakuleta mpempe ino. Tomorrow I am signing a gazette notice to allow for importation of up to 10 million bags of maize
duty free for the next 6 months until we achieve food security. Because that is our cardinal responsibility as government. We have so many things that can kill us in this country. Being in this country, you are a candidate for death. And because there's so many things competing for death, there's nothing wrong with adding GMO to that list. That is why we have deliberately decided to allow GMOs into this country. Migambo ene waziri Kuria ni ameneliwa nene ni abunge kuma Nteto mpempa yanagwa abunge babakithijaga na mbere na kudietia ati bakaudhurania saini kumwebio bisini. We are a responsible government. We are a government that will listen to the people, and the people of Kenya are saying no to importation of GMO, no to importation of maize, because we have enough maize in this country. And the millers should stop misadvising the Honorable Moses Kuria into believing that we don't have enough maize in this country. We will not agree. We are here on behalf of the farmers. We represent the farmers, and we want our farmers to benefit. He is not above the law or above the people of Kenya, and he should listen to farmers. He was the one campaigning for guaranteed minimum returns, and he should talk like a minister, not like somebody from a bar or from doing some certain things. He should also respect life. He should not play around with death and threatening us that it's normal to die. That is not a cabinet minister in this country. Na ikimbugire njoke nyatha mtu atibwiri ko njoke na maisha ja mtu na itobwiri ko menyera kanywa mantu yara twaragia ene ntegwetikio ntu boy serious mono ya gutuma mtu impichwa kana itwa ngugine. Mheshimiwa Moses Kuria amesema kuhusu GMO, mambo watu kukufa ama sio kukufa. Nafikiri hiyo was not in good taste. Lakini pia wacha mahindi isikuwe na bei ya juu sana, ndio bei ya unga iteremke. Kama kuna cartels ziondolewe. I want to tell Honorable Moses Kuria, he will be the first cabinet minister to leave office. And he might leave office before the end of this month or before Christmas. If he continues this, we will impeach him. We will collect signatures from tomorrow. If he doesn't change, he will be the first cabinet minister under this administration to go home. Migambene waziri Kuria kuleta mpempe GMO ni atejanirwa nene ni waziri wa ulimi Mithikali Nturi. Waziri ojwa keleni na Nteto ni erethiria ati kumenya mibango no iku ya kuleta mpempe ino. I am not aware of what Kuria sent, and I don't take what I find it on social media as anything that is worth responding to, because I am the custodian of the statistics on how much food we require in this country, how much food we consume every day. So I don't want to get into that space. Whatever is supposed to be done by me, I won't do it, because we have a responsibility as government to ensure that there is food on the table for everyone. Mheshimiwa Moses Kuria anaenda mbele kuliko anafaa aende. Akistick kwa docket yake ingekuwa mzuri. Shauri agriculture ni docket ya Mheshimiwa Mithikali Nturi, na Mheshimiwa Mithikali Nturi hakuwa amesema kwamba watu wauze mahindi ama mambo ya GMO ama nini. So ni muhimu kila mtu a respect tafi yake. Nyume ya musemanio wa tariki 10 mweri wa 11 wa kanjwa mawaziri, Rais William Ruto aidha anerithirie ati arimi bampempe ni bobo akajukia kanya ka mbere na kugunika kumana na kuribwa mpempe. Kumana ni tagalile ministry ya urimi etongeretwe ni waziri Mithikali Nturi ni athile na mbere na gutangaza ati thirikari ni airishite uribwa mpempe kumande jianja mpaka mweri wa 2 mwaka tuthiite. Kama tutaleta mahindi kutoka nje na Wakenya wetu ambao ni wakulima hawajanunuliwa mahindi yao, sio ni unafiki. Kwa hivyo tuache kuishi nje ya unafiki. Kwanza tununue mahindi ambayo imefundwa na Wakenya na mahindi ile tunaamini. Alafu kama kutakuwa ile deficit, hapo tutakaa chini na tuhakikishe ya kwamba tumekubaliana mahindi itatoka wapi. Ministry hiyo ina wataalamu na ina waziri okomba kwitha akelewa manto ya urimi kindene muno na kuwa akaomba kwitha akingind this nation brought together to Ithatu kari. Kuma muji munene na Nairobi, Mbita Anthony, Rangi
wa Kathenya. Na njemo ntere chakale atawandi ni ambe ugesiyone kati ya niyawez niti mpione nyuma ya nyumba yo kumamurabu mani tinando ya kimuchie ontobrabu tire tenende umwe wanje unakwedira kiura kia nyange kumantere cha mikindori kumamura nyumba yo ni araki arion tobomo ni nwe chibo na ugite manto ya yabatire kudaki karairuandi na kudirwa Kelvin Kimadi na chio. Iyi mbuna kiriro kyoswa kyoto kiri muthako montere shakale ateo adini ambewejgone bunge ketigene westi akariba kimeneria mwitongo mwenturene urio kurikana kwenye mariana kuthangikia kana kamaka mutoni na mututigi akirikano kashuna munda mwanka kinya kuthalilwa kwa wenja iweba ikindanira kithaka keithe mututigi mushiari kedu atori muno nende atori kwa ethe mwanake mwana o akwithia manto manene sana aso antu bamikinu na gioswa bakeya bakanja kuzali nyumba mwana na mwana na watiro kuma 27 aikangeta batia mwana mwekorokie na ina muthaka no atia ora atina mudo mwega mulamavu na eruare awethire na ntobala na bana iboi bathari nyumba ibona loi thima loi atumire antu kuma na araba kigocho antu tutikumenya tutabona kinya turai beya beite kumomora bamomora nyumba mwana mutonoina urathagia ati wichumba watetera kwenye community waka na mwana na ina disability na kinya mwakorokia na kana kanini tutikumenya mwankira au na karara na ndo nyumba yekene tharirwa ni umeona erende au na kinya intobia bio kai gonda na betira bio bionde nara kinya barebange ya tunene ba mwitongo yo amona mwekuro muthako yo nyamari tura mwankatha iwe nterecia kangeta iba kwa kinya bari wati ne bone ne buru kinya nyuma ya kwenyangiru intobio uma mukoro kwa watero kuma tariki 27 onta na there na watero indatiro enza mwanda na yera mbenga indaetere mwana da indara na ukethakene nyumba yako indame yake taboya nera kimaya iya sola nera rekwa umbeteri ufa tv chonde chirare kuna nyaka bandi ndorete mbeche chiongo indare achinda teta weka ngoe ache bona na korere anda kuma mukoro kwa watero nto na there ndiana ukethakene rokere na ntomere antu na ntomere mukoro mwenture no we amwireta wira kanywe thiare kana na mantu yakwa na aria kureka kona bwaga tatia woni na muthaka wetu amurani itukomboreria antu turagwa munini oshibu ontura Joshua kailike kinya kirore thithiari na iremeneria mbe chief ni bajusa bwa kotonda ngaro nyumba ngani akatharua ngiatukarwamira security ya tatia ikatharua ndabera otendo ya bubu karikontu tikotondereya indigere ko brunke muregethe ki report ya kambe ambiro tento yakiu ndaringira ko buru kibulene ondu mbichibo baatire murani tukwa watoi kwendene tariki 27 ambira kuna kitu kama unajua oniko kiatu ndaringe nyosi yezi ndamenye tente toi ndio kinyare ndakinyanda tiri mabokari and it is really painful bore a Kristo bore antu menye nyoka thari moke thona mbecha nthe yonthe utio wa kinyachio mwisho wa nthe tu ndege tumere 4/6 Liroka thangikana ba mutonyo kontu na kwire ko turoriga iyi ndiwe muna bua turi buru na kithikiro kinene iromba riori nene ithirikari ukumilati ati na kuona njeye muthako yo munini kuona kioto ariwatire OCS anwake mbesa nenda tonda kuratire bwana OCS wetu Ntero awethie njukumu kabisa pio kana kakati yao yewe tuloi na ale mapo watu aoke toide mandamano nkiripotera Weru TV kumatigania West Mbita wa Kelvin Kimadi Akariba gishoko county ne mbui bakoromba thirikari ukurukira rwangira kumenyera na konokia twana tweleta tuiye turabakuwa nende ni twithirite twikulokaira mithangiko njarene chiari barwana baba ro mwana grade 4 nonge 6 kaita karaka ingi nyabateo na abya kurebya kurea kana kinyako akurara na nendi bakwende tagarira kiwatho kuyukwerita omoniko mushiri katwechio yo mabirire Ekari a itura ria Gichugu thiini wa gicigo mbunge kia Manyata kaunti ya Embu ni marakaira wabici ya ciana guka nevenya gutethia twana twiri twa tumwana turia tukoretwe tukinyarirwa ni aciari aria mamocire kuma kuri muci wa ciana wa Embu. Ciana ino ni cia miaka 4 na ucio wingi ni wa miaka 6. Kwenye tulifika huku tukakaa kidogo, tukaanza kuona wazazi wakaanza kutuchapa,
tukaanza kuambiwa tuoshe nguo usiku, tukiambiwa tuoge usiku na maji baridi. Ambiwa kuna watatukujia, tukaitikia na tuko tunajua ni nani. Sisi tunataka tukujua huku turudi penye tulikuwa tunakaa. Kuringana na ekari a mwena uyu, ciana ino ikoretwe nginyagia ikirara nja itari na irio wana kana mundu wa kumagitira, na varia mevokete tu andu a wendi mwega guka kumatethia riria mavota. Na thaa cingi ni twigucaga tukigwa tukifiru nai muno riria ciana ino uregwa thaa cingi thaa 4 cia utuku nirio mararira makirifwa. Riu tukarigwa ciana ino niko ciekire mutumia uyu atia, tondu maita maria mengi nginya no kukurira wone thaa 5 cia utuku thaa cingi nio maravura ngu. Na ni twana tukoretwe twine vinde rito ni tondu ta ciumia 2 thiru uguo ni ndutagira wira mugundari uyu ni nakorire mama mite varia ndiguri na ngita sapueria na gioka na gita assistant chief na magikoniva mundu ucio makiona niguo tondu twana tutu twararite varia ta kiumia kigima makambira kama tirarumwa banari kindu ni muciari wao. Thaa cingi aragura mucere nuthu agauka akaruga akamakaria twana tugatiguo na mostly twana tutu turaraga nja tutiraraga nyomba. Na varia marathi na mbere kuria wabici ya ciana gukorwo mari metho makiria riria maravesa na ciana kuri aciari ngurani, kuona engi ao matikoragwo na wega wa ciana ino ngorori ciao. Ni ningivoya aria mavesanaga ciana marumiriria ciana ino kuria mathira ciana ni marumagiririe, mangirumiriria mone ciana ino itie na condition mbega kava ciana icio igikeka atia. Ningienda undu ucio kamba gucungwa cwa wega mundu ucio urathewa ciana ni mundu wa muthemba uriku na kana akavota gwikarania na ciana icio, na aria mavesa na ciana nao matige guka mayavu ripoti mabati guka na matayavu ripoti ni ketha makauka makaguka mucio ucio ari mweku na ketha ni makuvota kunyita raini ya uria ciana icio ciikaranaga nacio. Munini wa civo wa mwena uyu niwe Robert Ireri agikira mukonde ndeto ino ni uravoya micii ngurani ya ciana kwiyumiria niguo gutethia ciana ino wavamwe na aciari aya gukorwo magiocerwo makinya mavio ma kiwatho ni undu wa kunyarira ciana nini itari na mavitia. Kanitie nacio kuitethia no process ni nyumu muno ya gucokia ciana ino children's home ni undu nwanginya uthiirire through police station no ndo wathiite akandivaiswa avitange ciana nigetha icokwe kwa children no auka gukuria kiambiria kumistreet ciana no aturageranagia nacio na sabwiria wa area no tugauka guku tuku tuka make sure ni maria. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Daktari umwe watona kumembe nethirite nindi akiarakia makarikaya na guchiarwa baine ichunchi bya kari na kinyakai. Daktari Peter Mekwa ugete makarikaya yethera yenge ndi achiari pakaidania ana akiwa ni untubo indirekia kinyabo itungatairwa Dennis Mugendi na kulikithia. Sibitari ni njeru ya Guardian kangete Yembe Central niku akari bakinyite gutwirwo miri yao na kurigitwo gutina mari-ini ataramba ugima na jujuri mubango jwa ntuku ijiri ciegie ugima. Twariki Guardian Hospital twina wataalamu barabejite kulelia thina cia twana, especially twana turatu tutiari na thina ikwenda surgery. Turiariria twana turatu ciarirwe na mbeo ta testicles na kichonko iraitombete kwinama. Rwarende twina screening ocheka kitha kwitwana tutena mbeo china mitende kenda tubabangira witatia ubatethia na thina surgery. Na opo tukicheka bara mbeo itirenama itukulelia thina ingi ira cio chiarwa ira twana tuminyochethia cio. Twecheka kinyabara batiumaira muthia nuntu kwitwana ntwathiro ukiomba kumaira ya bangi ara muthia kwethira kana kantomrume kaumbito kara ya umona kana kai kamwari kwatweka na kumaira ara nthi na tiara muromone yoai bwanyu moreke ya ntomrume mbiyite a ndigu report ya Guardian Hospital ni utriti antu free ndo nendi na ikambe bandu elangie kathina kambi basonde na ko mwiri okwa
Oni mwana kwa atari na mwera ko na party mocha mweri tari ko wigitwe services ziri ko no ichiotheri ndaugambeje kenda nkomba kinyani mwana ojo undumiwe thina ya mwana ni reproductive system. Daktari munene Peter Muika ari umwe wa Tarambaba ari athira kaunti ya Meru ni bakujiritia na baba ingi kwithira bari na thina cia bia uciari na nicio thina imwe kinya iria bagutungatira twana tutuingi na kinyo ko Meru especially embe kwi surgery nyingi muno tubwithitio ke twana tuciari tutena njira wita kioro pokarika na kinye itarara campaign kwe kana kare actually kakuma saindi ya maua itararu twari na kariete miakele katena njira kioro lakini kawetara njira yo chiari no kioro na everything bietatia na maumo bia turaira lakini kaona kai kombere kuya na tokabwithira njira kioro na kesa sawa na atukwenda kwira chiari ukethira mwana na chiari no tukumenya kithae karaya mtomurume kithae karaya mwari hiyo ni ongo yetu tafadhali ukaibwa ndoni sana ukamuitha mwana no to bengi bakuithana mwanka akaenda kinya miaka 10 onto aruaritu kuona kinya mwana wina miaka 14 uburite kwithira bwithiru sajari atakinyithia mwaka umwe. Awe daktari Masigatua ni mutaalamu eji murimo jwa kansa na ingi na ali na utaro bukiri akali. Kansa haijifichi. Ukiwa na uvimbe mahali usingoje hiyo uvimbe ikuwe kubwa, kuja hospitali tupime hiyo uvimbe. Tuseme uko na shida ya kumeza chakula, unasikia uko na chakula inakwama hapa kwa koo ukimeza, ni vizuri kuje hospitali uweze kupimiwa. Ukiwa na kidonda yenye unaona haiponi ama kidonda mwezi imepita, mwezi wa pili imepita na unaona hiyo kidonda haiponi na umeenda hospitali mara kadhaa, umepewa madawa haiponi, that could be a sign of cancer. Kama uko na shida ya acid, unajua acid ile unasema uko na kiungulia imekusumbua, umeenda umetibiwa mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, la usiendelee na madawa bila kufanyiwa uchunguzi, kwa sababu ile shida tunapata especially kwenye watu wako na saratani ya stomach kama ya esophagus, ni ile mtu ametibiwa hospitali kwa miezi imepitia miezi 6 kwenda 7, lakini ukikuja unakuta ilikuwa ni kansa, lakini sasa imeenea. So hata ukienda kwa hospitali na wamekupea dawa na haijakusaidia, waambie hapana, wacha nifanyiwe uchunguzi. Dennis Mugendi, Weru TV, sibitali ni Guardian Kangeta, Yembe Central, County ya Meru. Atori bantura ya kathi wandini athangathani batarĩtie okwaba mwana ũrĩa ũkũrũkĩte mũno Ntĩrĩ ũkũrũmwo wĩtana mbere na mathomo ya secondary mũtano ũrĩa warĩ na maximum 370 na yelia umĩte njete gũchiumba na karĩnendi bakũromba ntũboindi bobo yote thĩria kĩndeta na mbere na chukuru nĩ arakinya akwa wakirano nĩ aturi nyuma ya kũgimaru ntukonje nyumba mwakibari mukiri wa mitheka na Nteto. Piusi Mwendo Nture Riungu wandine thangatha Tigania Central numwe waritwa barababwithĩtie kĩerio kĩa KCP mwaka muthiru kuma cukuru ekathi primary na wata maximana 370 na yele ai mũritwo mbere cukuru we cukuru nĩ arimũ kantũtetheragia ino ndarĩ ya tamwanja inde umwenda atena kũwĩrua burunkurani na bangi barababwithĩtie boya tierio nĩ biao itumi atena wĩrĩgĩro buruba weta cukuru ya secondary kiroto kiawe na muno nkũrũkio kinyanithia kiroto kiawe kia kwa engineer kumania no kia buraburumirĩte nja yao kiroto yako kirarĩ ya wita man kana alliance kana middle school ende ndailia bo musia gũkarinkaona pitwe na bio ni kang'ombe kanini kamwali na nteme yake akaomba kondomera wishi weta inyande yongo ntewetikia kiroto yakwa kwa engineer na ponda ile bomusie ukarinkaona no pomona ntena opu kang'ombe oka kamwe karabaero imoturi konja eiwetie na gatiomba kuingio batubo mwenda ndamura ngwati otwilila ng'ambe kwa yo siara ndamwaka ng'ambe nonto bathina yari niyo ndone nyawe kamweko atethuke onto bwako na ntare atotwinge nini keinake kya siara kaunda moa
teka kwe vinge ndi watieni na gatomba ukinyetia kinya mono kuringana na iterete kinya thai tikaga mpombe kio ga ndia inya kama ukinyetia noku. Kuringana na ethe muciari Julius Kobia atiero imwe kurowe na anabao baile beba nini na mwanka thayo rurubwawe bunene ikwaelia mwana ura achumetie buruna kwata mpumi njea akiremero imathoanio na atumba buru mutethia na njira nwereko ake rimwe kinya na mpara rimwe thina banchumbura nkauga murungu antethia murungu nwa mwene inya. Kuringana na arimu bamwenda ibo kinya bachangire mbese cia 5 nonto muciari wawe atikiona mainya ya na kuringana nontwiro bwa Kimiru butitikiria nthaka yomba kurara nyumba imwe nethe nonto boibo chukumirite mwenda kurara kwa muturi nonto kaiteneke batianira kanyumba neka karaba mama bare obathato ukabere tombere kwa identify thina yawe nonto yara maingi bethera batina lunch bena mutono ina grade 5 batena bakaya batena irio lakini toyo ya jukumu yetu arimo between that twika twa mushangaira twabaruma keirio tuenderia ukinyando antu amwe kwenda kumenya imbi untochererwa tukiya kumenya mwana no mankuruke kilomita 6 uma kuita mwankarari no tukathiuruka kirima kingi kiria na kuo ukethira mwana ukaronere kanya kaega ithira ina antu akuthomera na ina into bya muteithia ontu Weru no ntu buwiku ikamulika mwizi arathoma na kwa gachanji muthenya otuko agatumira ke revision ndina mwana ukethia na ari astima mwana akiwata not less than 400. Riwe romba ria Pius Mwenda kiria atongeria banteri ya MCA ya Kimathi mubunge Mpuru wa Buri mubunge wa Ekuru Elizabeth Kailemia Governor Kawira Mwangaza muna ntubangi bawendi bubwea pombe onse india kenda mbomba kuendetheria mathomo yakwa po kenda mbomba kuthethia family yetu na mbomba inya kuthethia baba pethi nene ya un ikawenya kwina wings to fly igwete na nkobana ombainya bo ombo ntethia bo bantethie kenda no ntuba kuendetheria mathomo yakwa ora ante ombo akaomba ntethia uni ngwega promise ntombo mwethia nyanda ta skuru kaomba osiomia kenda muma kwa tangirende enjea twenda mwana o kiroto kiawe kia realized na kika realized aita skuru ira arendete no tunatura yetu ira arenda wita itha Mangu Alliance kana Meru School imwana endete kuthoma na mwana mukiri murungu no tunya kanisa timuceraira na imwana aina a very bright future atethetwe no guabo nene bwa Mwenda kethira akaga kanya kaweta cukuru utengu wengi mbomba kona ikurita na ka utunga kuwa si utengu wengi yomba kona kana no utunga akina nya no kumanau no tumere into bitebu imbi tia kuwa kwitha ya kubui ari watine bone na yabora igwa kiwa mira kini o biashara nyingi na ba boys bara bainginya bara ba Mwenda bathoma nabo batabwithirinya kigerio na mugwanja baba ingi bara urire miraene ngiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa Mithika akaribaga utuni wa ndini ya mwembeni bakudetani kubuka kwa njira nteri wori mbura itete na mbere kura nende bakuri MCO Jones Kenegindi na gavana wa county watarakanidi nende kubathangikira na mpweke nda kubeta na mbere na ugendi batena thina kinyeri ko Martin Mugambi nacio Akiamberia mwanka tori bantori agauteni na ntora motori wandia mwembe kerege chigombunge kia maraba mberetia mwanka na wenjibwa barabara ya kwao bakiugaga tigo kinyeka ikuthuka barabara ni atoka rokete kumalira yenjetwe ni mheshimiwa Karani waraba nilelale keteni KMCA kuma kagita kau barabara ni torori kanekeka kagita kalya anene betu batulomba kula batatira kana balauka nalo kile anana bateba ukiliwa na tuteba ukilu nebo batukagia lakini kagitaka tukoleke kubanenkela kula jieto bateja gutoria madena metu mala tuonaga nikenda baumba utwingiria madena metu kumaniana kuthuka kwa njira enu bariuga biachara kwao ichiombire kugoma no ntugutire rugendo rwa biachara aromba kwithura rugikuria kana kuthina mbere na nago tugautinde nere tukirukagira muno rira tukwendia tukotema ndigo twitirio na nguruki
tukamata na itiro no tugutenga liomba gwejana lewa na tumeretie mpempa jiato dokoni no toka ningie to mekebe tukamata na getulo mwankangoloki kenda tuona bikibiki yao tukamatira lewu mwankatara ino kwe bikibiki ele manete kongerera ndigo na angolaga mulo nau njileno kulingana bwero kete bikibiki yewu yagwa mwankandele bambera ambira ate kuona taga kinya na mulo kondaganira ndigo na wirari niyo nkori antu atongorie betu twabukaira twaburomba na gitio na nitukubwe heshima rinene muno botoririkane njile kumara kwa kanisho kirugara kwemana tiga cia biacara batarĩrĩtie wanarĩra mtwarĩ na mwajia mbarĩ cia Gauteni gũtire bakũrũtha nontu gũtire bikibiki kana nkarĩ yomba gũkinya mbarĩ inu na inyo na arume batũregira nontu gũte ona ndaka imoji yetu itegũrene gĩtũmi nĩkĩ gũte mwarĩ enda kwĩmana na magwanda uni auga magwanda uni nontu kũringana bũgũ gũtenderu gũtoka omba gwitiragia mwana itirĩtie cibitari na arume batũregira nontu gũtengarie kena mana embega irũkangĩrako na Gauteni yatigirwe ta mukwa ntigwa ũrĩa ũtona gwako mũkundi atoje kana cumbe na mugekũrũ akeja kũrwara kana mũkũrũ akarwara ekagĩrwa gĩturo nontu akwaga bikibiki ya kweza anto atheru kana ega kana mwekũrũ arĩ mũrito atombaga gwitirwa aitiragwa aimũkamatanĩre Kĩripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbĩtagwa Martin Mugambi. Right, naona tukuda nende tugekera katanta kindeto chieto ni bwana ontu bakwithira ompete nende company kana kwatana na oni mwankira na irandu rekalono iruri ona kalawaro mwe tombo kwithira nende tuita muranu ne actually tikaraya na ya witire antu kwina pia korea well oni wampita ntiura kalawe nyate tiketa awe tuta kalawe nduende tueta kureo tugira tukona nyama changulu ndo tatire maikanisa ene bare nawe tueta tukwana na nyuma batero urete na mbere na kwatanithia murano akinyila arane ndi bethera bakiurakia no ate kwenda antu baba watanithwa kalawo kwa tikumethera kaigiro bya kurebia wetwa ndona kindo tu batire were ile no ate kwenda kalambure murume utikwenda bya kurenda mwirati bya kuria batire uria ria thatu no utikwenda kalambira ntikumeimbivi au kirenjara na amberia wita kuma nyuma etete arambere antu bonde bamberia otetema mwikithania batire wengwa kalawa kinyara mbere amuria inyamo guruthiria batire kumira utorero bagwete ibure bwane Maureen Kome no mwana to madithi ya Weru ina ngetwa PHINEAS IMAANA ide no tuko boya na budari mitwa chamani ya rurengi kakwenda kaitakea